tun tuma chuan Kumina FIFA World Cup Khelh dan tur Chungchang kan soizau do na kil sang sanga tangin danan nei te le team tel turang chi te apoi mole tul nia kan hriat te tun tuma hian kan soizau do na ni Kumin sangni somni paruka FIFA World Cup Khelh tur hi hein elna voi somni pathum nei na ania USA Canada le Mexico ten anin thlentom don ani kha an khel hun tur hi India sana a chuan June ni som pakhat zan lai pel dar som panhi le achan ve atanga tanin July ni som pakwa zan lai pel dar som panhi le chan ve a final khelin a moran bok do na June ni som pakhat atanga July ni som pakha chungin an khel don ti na ni chu ma se India sana mil chuan a hun dik tak anga kan soidon chuan June ni som panhi atanga July ni som ni chungin an khel don ti na ani achan chu an match ma saber le match na nung ber hi zan lai pel dar som panhi le chan ve a ve an khel don wang ani hein elna thleng tu turam pathum zinga hian USA stadium som pakhata match an khelanga Mexico a stadium pathuma khel don bokin Canada a stadium pahnia an khel don boka chuba ka chon FIFA World Cup omto zonga teamin el an tamber tum tur niin ram somli pariat anin eldona kumsang ni somni pahni FIFA World Cup thleng khan ram somthum pahni in el thinin Kumina hian ram som parukin an pungta luai ani in elna thlen chungchanga hian USA Mexico le Canada te hian intro min thlenan dila Morocco point thlenan dil ve boka ma se 68 FIFA Congress Moscow neya khan USA Mexico le Canada te hian an thlen theina turin thutlukna an siamani hei wang hian kumsang ni pahni nuwa FIFA World Cup anin thlen trom le masak ber anita a sang ni pahnia khan Asia FIFA World Cup khel niin South Korea le Japan in anin thlen trom ani kha khami nu khan FIFA World Cup hi ram pakhatin an thleng do ngara tichon Kumina hian in thlen trom anam vele ta chi ani Mexico big hian kumsang khajakwa somsari le sang khajakwa somre paruka te FIFA World Cup hi an lo thleng towa tuntuma hian ko ho sanga an telle boka wangin FIFA World Cup voithum thleng thei ma saber ram anita a USA hian kumsang khajakwa somkwa pali khan an lo thleng towa tuntuma hian ko ho sanga an thlen le don boka wangin FIFA World Cup voi ni thleng thei zinga an delta ani Canada eroin FIFA World Cup hi an la thleng ngai mi alawa tuntuma hian ko host tur zinga an tela wangin FIFA World Cup an thlen ma sakber an tong kumsang ni somni pahni World Cup Qatara khela khan a khel hun an ti dang lamna sa leya November le December thla te an khelani kha Kumina ero an be chan Northern Hemisphere summer schedule an ti mangin a hun pa ngai June atanin July thla an zo vele don ta ani FIFA World Cup a hian in elna thleng tu te hi qualify ngal thin an nia chuwangin Kumina hian ram pathum ngot mai qualify sa an oma Canada Mexico le USA te hi an ni Cape Verde Curacao Jordan le Uzbekistan te heng ram pali te hian FIFA World Cup an khel ma sakber an tong don bok kan soilan to angin Kumin FIFA World Cup a hian ram som paruk loin an pungta hluai maya ram somli pariat anin eldon kan ti kha kumsang khajakwa somkwa pariat atang khan ram somthum pahni in elna aningar ngara chu kumsang ni somni pahni thleng khan mangin World Cup a azonin voisari ram somthum pahni zel anin el nuwa Kumin atang hian ram somli pariat anin el tan don ania heng ram somli pariat te hi group sang som pahnia thendar niin group khata ram pali zelan oma group tina hian ati thazual team pahni pakhatna le pahni na amor bok ten run of 32 anin langka yanga heng group som pahnia te bula pathum na theu ram som pahni zinga ati thazual ram pariat te run of 32 anin langkai ve don bokani chuwangin Kumina hian te bula pathumna ni chungin knockout round in hlan kai thei dan awm ta a group round a hian table monga omtele pathumna zinga ati chezual ram pali te chau hi knockout round lut lo turte anni Kumina hian ramin el an puntak hluaya wangin ama a match somruk pali khel thin kha apungta hluai boka Kumina hian match za pali loi World Cup a hian an khel do na match khel tur atam ta hle hei wang hian in elna nei chung po arei lo thei lova thakhat chunga zoman don lovin ni somthum poko chungin Kumina hian FIFA World Cup hi an khel don ani kumsang ni som pali le sang ni som pariata te khan ni somthum pahni chung an khela thakhata anin khung lo deuh chia tuntuma ero thakhat le kar khat aya tam hret FIFA World Cup hi an khel angai achan chu kan seito angin ram somli pariat te meu anin eldona wanga match za pali te meu khel ani don wanga ni Kumina hian heng match za pali an khelna tura stadium an ro man te chu USA a hian Dallas AT&T Stadium mi pui singkwa sang li le na te
New York New Jersey a MetLife Stadium mipui sing riat sang ni zanga len na te USA a vek hian Atlanta a Mercedes-Benz Stadium mipui sing sari sanga len na te Kansas City a Arrowhead Stadium mipui sing sari sang thum len na te Houston a NRG Stadium mipui sing sari sang ni len na ba ka San Francisco Bay Area Levi Stadium mipui sing sari sang khat len na te Los Angeles a Sophie Stadium mipui sing sari len na te Philadelphia a Lincoln Financial Field mipui sing ruk sang kwa len na te Seattle a Lumen Field mipui sing kwa sang ruk len na te Boston a Gillette Stadium mipui sing ruk sanga len na te Miami a Hard Rock Stadium mipui sing ruk sanga len na te ani heng ba ka hian Mexico a Stadium pathum an mangdo na Mexico City a Estadio Azteca mipui sing riat sang thum len na te Monterrey a Estadio BBVA mipui singa sang thum zanga len na ba ka Guadalajara a Estadio Akron Stadium mipui sing li sang riat len na te an mangdo na Canada a hian stadium pahnih an mangdo na Vancouver a BC Place mipui singa sang li len na le Toronto a BMO Field mipui sing li sanga len na te an mangdon ani Kumin World Cup a hian ram somli pariat anin eldon kan ti kha heng ram somli pariat zinga hian Cape Verde Curacao Jordan le Uzbekistan te hi World Cup an khel masak ber tur ani thu kan soito kha anni ba ka hian Qatar hian qualifying round pa nga ya tanga World Cup khel tura anin petlin masak ber an tonga sangni somni pani World Cup a khan athleng tu anni awanga World Cup khel ve chawan ni ya tunruma hian an ram chanchina qualifier pa ngai paltlanga World Cup khel tura anin petlin masak ber an tonga ni DR Congo le Haiti te hian kumsang khajakwa somsari pali khan World Cup an lo khel towa khami hnuwa khan Kumina hian avoi khanan World Cup an khel vele don ta chawa an chang akhat le Iraq po hian kumsang khajakwa somriat paruka World Cup an khel hnuwa Kumin World Cup hi an khel le masak ber turania Austria Norway le Scotland te po hi kumsang khajakwa somko parian hnuwa World Cup an khel le masak ber turani Turkey po hian kumsang ni pahnih hnuwa World Cup an qualify le masak ber ania sang ni pahnih World Cup a khan pathumna annina in an che thazui viau lova World Cup khel phak lova om tangar ngarin Kumina hian World Cup an khel vele don ta chawani Czech Republic po hian kumsang ni paruk hnuwa World Cup khel tura anin petlin le masak ber an tonga heng ram kan soitak te hi an chang akhat le anni ba ka hian New Zealand Paraguay le South Africa te hian kumsang ni som hnuwa World Cup an khel le masak ber an tong don boka Algeria Bosnia and Herzegovina le Ivory Coast te hian kumsang ni som pali hnuwa World Cup an qualify le masak ber ani bok Colombia Egypt Panama le Sweden te hi kumsang ni somni pani World Cup khel phak lo zingami annia khami kum World Cup a khan anin lan phak lo hnuin Kumina ero an mel kan mu vele don ta ani Kumin World Cup khel turam somli paria zinga hian ram pakwa hi AFC hnuaya omte annia chungte chu Australia Iran Iraq Japan Jordan Qatar Saudi Arabia South Korea le Uzbekistan te annia Asia atang hian Jordan le Uzbekistan te hi World Cup a anin lan voi khatna tong turan ni thu po kan seito kha CAF lam Africa khomol puilam atang hian ramsom antel dona Algeria Cape Verde DR Congo Egypt Ghana Ivory Coast Morocco Senegal South Africa le Tunisia te ni in anjinga hian Cape Verde hi World Cup a anin lan masak ber tong tur anni CONCACAF atangin ram paruk antel dona in elna thlengtu turam pathum Canada Mexico le USA ba ka hian Curacao Haiti le Panama te antel dona anjinga hian Curacao hi World Cup a anin lan masak ber tong tur anni thu po kan soikha CONMEBOL lam South Africa lamatang hian ram paruk vek antel dona chungte chu Argentina Brazil Colombia Ecuador Paraguay le Uruguay te anni OFC atangin ram pakhat antel dona chu New Zealand ni in UEFA atangin Europe khomol pui atangin ramsom paruk te meu antel don thunga chungte chu Austria Belgium Bosnia and Herzegovina Croatia Czech Republic England France Germany Netherlands Norway Portugal Scotland Spain Sweden Switzerland le Turkey te anni heng ram khomol pui sang sanga tanga in petling ram somli pariat te hi group rauna anom dan tur ti fel turin pot sang palia an khung khoma pota an khung dan kha soitel talokila pot tina hian ramsom pahnih zel an omani tichuan pot wana FIFA rankinga asang zual pakwa ba ka in elna thlengtu turam pathum an oma pot tua hian FIFA rankinga somna atanga somni parukna an oma pot thia FIFA rankinga somni pakwana atanga somruk pakhatna an om lea
pot 4 a hian FIFA rankinga somruk parukna atanga somriat parukna baka ramdang paruk hi playoff kaltlanga in petlingte anni ranking kan soya hian kan hriat telata na tha chu entirnan FIFA rankinga somruk pasari na in FIFA World Cup an khel phak lova chu wangin anni kha chu antel lo maya chu wangchon pot 4 kan en point rankinga somruk parukna Jordan hi somruk pariat na Cape Verde hian anzui maya chu tiangin FIFA rankinga hian somruk pakwana somsari na le somsari pakhat na ten World Cup an qualify lawa wangin somsari pahnina hian azui vele mai bokani FIFA World Cup khel tura in petling ram somli pariat te kha rankinga anin dot danin pot 1 pot 2 pot 3 le pot 4 ate hian an then som ti na ani chu heng ram somli pariat te hian an match ma saber an khel ma darkar somni pali aya tam ala om tin player in liam wangte engemaw harsan na awanga thak ngai anom chuan an la thak thei dona chumi zo lama ero chuan player an khoi chet arem to don lova an ko ang an fe chua pui atul don player in liam anom point an thak thei to don lova an kol chun zom ngar atul don ani ti chuan ran sang an khel hun tur hi soikai le ta ila ramtin hian an match khatna an khel hun chung tur hi juni som pakhat atanga ni som pasari chungin anianga ti chuan match day ni na hi juni som pare atanga ni som ni pathum chungin an khelanga match day thumna juni som ni pali atanga ni som ni pasari chungin an khel don ani group stage hi juni som pakhat atanga ni som ni pasari chungin an khel zo don ti na ani chu ti chuan World Cup masalama te po om ngai mi lo Kumin atanga round om thar run of 32 ram somli pariat anin elta ka wanga round khat om bel hi juni somni pariat atanga July ni thum chungin an khelanga ti chuan hemizo chia run of 16 hi July ni li atanga ni sari chungin an khel zowanga quarter final hi July ni ko atanga ni som pakhat chungin an khel le anga semi final hi July ni som pali le ni som panga an khel dona ti chuan pathum na zon na match hi July ni som pariata khelin final match hi July ni som pakua zan lai pel dar som pani le chan vea an khel don ani group stage ha hian ram sang te hi omzenei vekin anin ma chon don ti te hi then khat chuan kan hrelo Maitheia hemi Chungchang hi soidel lokila group te bula pakhat na le pani na te hi an match ma sabera anin ma chonanga pathum na le pali na te an match ma sabera anin ma chon don boka ti chuan group round ni na a anin khelma a te bula pakhat na le pathum na anin ma chonanga anin khelma te bula pali na le pani na anin ma chon don boka ti chuan group round thum na a anin khelma a te bula pali na le pakhat na anin ma chonanga anin khelma a te bula pani na le pathum na anin ma chon don bok ani ti chuan group sang som pahnia omte hi soikai le ta ila group tina hian ram pali zel anom kan ti kha group A hian Mexico South Africa South Korea le Czech Republic an oma group B Canada Bosnia and Herzegovina Qatar le Switzerland an oma group C Brazil Morocco Haiti le Scotland omin group D USA Paraguay Australia le Turkey an oma group E Germany Curacao Ivory Coast le Ecuador an oma group F Netherlands Japan Sweden le Tunisia omin group G Belgium Egypt Iran le New Zealand an oma group H Spain Cape Verde Saudi Arabia le Uruguay omin group I France Senegal Iraq le Norway te an oma group J Argentina Algeria Austria le Jordan te ombokin group K Portugal DR Congo Uzbekistan le Colombia an oma group L hian England Croatia Ghana le Panama te an ombokani ti chuan group stage hian point in za te po om thei ania chungang chi chu engtin nge an chin fel don soile ta ila group round hian point musanga piang hi te bula achung lama om tur an nia point in za nei anom chuan chung point in za nei team te chu an goal difference en turania goal difference sang zo kha achung zo ga om turan ni goal difference an la in tlukani chuan goal khung tam zok an en le anga goal khung tam zok achung zoka an omang heta hian chin fel thei an ni lawani chuan heng an te na sang pathum point mutam ber goal difference nei thaber le goal khung tam ber hi point in tlukrama te chau ni lovin group round pumpui an mani group pumpui atangin an te le anga chuta chuan an la ching fel thei lo fo ani chuan group zonga match an khel zonga tangin goal difference an te anga chuta tanga an la ching fel thei lo ani chuan goal khung an te le anga chuta chuan an la ching fel thei lo fo ani chuan fair play atangin an te dona fair play hian yellow card in point khat akeng dona indirect red card kan ti yellow card pahnih kaltlanga red card phor ani in point thum akeng tel dona direct red card hian point li akeng tel don boka
yellow card an phor nuwa second yellow card phor lova direct red card an phor zui ani chuan point nga akeng tel don ani fair play a hi chuan point mutlem tlem asang jok turan ni ti hreta ila ti chuan fair play atanga an ching fel theilo chewani chuan FIFA Men's World Ranking atangin FIFA Ranking atangin an ching fel don ani heta po hian chin fel theilo an lani le zelani chuan FIFA Ranking a ma an son dana zirin an thliar hrang le anga chutiang chuan an ching fel don ani ain chin fel na tur hrang hranga hian akoto phi chu an thleng lo tura ngai ania ma se thlenpal om thei ani awangin thlawenga heting angin kai hruaina hi chu anda hrim ti te po kan hriat tel a tha ome group som pahnia hian te bula pathumna theu zinga ati thazual ram pariat te run of 32 anin hlangkai don kan ti kha an chin fel dan tur soile talokila group som pahnia hian group stage an khel zovek nuwa te bula pathumna theu zinga point musang zual ram pariat te run of 32 an lu don ti na animaya ma se point in zat nei anom theya wangin hemi chin fel na tur an ruah mana chuan point in zat nei te chu goal difference an enanga goal difference an la in pluk fo chuan goal khung tam jok an en le anga goal khung tam jok atanga an te zo nuwa an la in pluk fo ani chuan FIFA ranking mangin an ching fel do na heta hian an la in pluk ta chewani chuan FIFA ranking thar ber nilo ahma zoka an ranking atangin an ching fel don ani ti chuan knockout round b ka hian run of 32 a ram samthum pani anin eldona the ball leka khel tur ani lo awangin in ma chon te hi match khata anin ching fel ngal do na ti chuan run of 16 quarter final semi final pathumna zonna match le final match 10 azui don ani knockout stage ha hi chuan match khata in chin fel tur ani awangin hun pa ngai minute somko chunga anin ching fel theilo ani chuan extra time minute samthum an khel chun zomanga chuta chuan an la in pluk fawani chuan penalty shootout mangin an ching fel don ani round of 32 a anin ma chon dan tur bik hi soikai talokila round of 32 a hian group A le group B a te bula panina ve anin ma chon dona group C a pakhat na le group A fa runner up anin ma chon don boka group E a pakhat na le group A B C D E fa te bula pathumna zinga mi anin ma chon dona group A fa pakhat na le group C a panina anin ma chonanga group E a panina le group A ya panina anin ma chon don boka group I te bula pakhat na le group C D F G H a pathumna zinga mi anin ma chon dona group A ya pakhat na le group C E F H I ya pathumna zinga mi anin ma chonanga group L a pakhat na le group E H I J K ya pathumna zinga mi anin ma chon don boka group G ya pakhat na le group A E H I J ya pathumna zinga mi anin ma chonanga group D ya pakhat na le group B E F I J ya pathumna zinga mi anin ma chon don boka group H a pakhat na le group J a pahnina anin ma chon don boka group K a pahnina le group L a pahnina in ma chon don bokin group B a pakhat na le group E F G I J a pathumna zinga mi anin ma chon dona group D a pahnina le group G a pahnina anin ma chon bokanga group J a pakhat na le group H a pahnina in ma chon don bokin anni ba ka hian group K a pakhat na le group D E I J L a pathumna zinga mi anin ma chon don bok ani hemi pialam run of 16 te quarter final te semi final le final lam te hi chu run of 32 lut te hi chiang phot sela mumal zokin kan la soidon nia tuna lo soi kai ngal vek chu aneu atam angreng sia chu wangin hriat pol te po ala ol dewa run of 32 china hian kan du tok ri mai don nia ti chuan discipline lam hi soikai le talokila red card an choin match khat rem turan nia yellow card pahni kaltlanga red card an choi poin match khat rem turan nia red card an choi rengin serious foul play kan ti ang chi kha ani chuan match tam jok rem thei an ni don bok hei hi chu thunei tu ten atul dana zirin an zir chiang thin don ani ti chuan yellow card chungchanga hian group stage a yellow card an choi te hi group round chin azo chuan athi dona chu wangin knockout round a chuan yellow card hi abula tangin an chiar thale don hei ba ka hian knockout round a po run of 32 run of 16 le quarter final big te hi yellow card anung thei dona quarter final azo chuan semi final atangin yellow card hi abula tangin an chiar thale dona quarter final china yellow card avoi ni nan athi don ti na ani cricket man chungchanga hian atlom ber hi dollar somruk man ania chu group stage vela ani dona cricket man tau ber hi final ticket ni in dollar sangruk zasari somthum loi atlinga final match ha cricket man hi India poisa phe chuan atam hle India poisa chuan chengnoi ruk singthum sang kuwa som paruk le poisa somriat paruk ani
kum sang ni somni pani FIFA World Cup a khan ticket man tlom ber hi dollar somruk man niin aman tau ber kha dollar sang khat zaruk pasari manania atlom lama hian kumina hian atlom ber hi atlom ta zoka aman tau ber ero atawna atam ta hleya kum sang ni somni pania ticket man sang ber dollar sang khat zaruk pasari ani lain kumina ero dollar sang ruk zasari somthuma akai chhota dor ani bolan man tur chungchang hi soikai le ta ila bolan man tur hi aming chu Adidas Trionda ania he bol an man tur hi Adidas kut chuak ani akalara hian asente ashingte apolte oma heng kalar chithum hian in elna thleng turam pathum te hi a represent ani tichuan Kumin FIFA World Cup a hian sumfai an don tur hi soikai le ta ila prize money kan ti thin kha nia heta hian group stage paltlang loram som paruk ten dollar makta doi kwa theu an hlo dona chu avain belkhomin dollar makta doi za somli pali atlingani tichuan run of 32 atanga tlata ram som paruk ten dollar makta doi som pakhat theuan donganga chu avain belkhomin dollar makta doi za som sari paruk atling tichuan run of 16 atanga tla ram pariat ten dollar makta doi som panga theu an dong don boka a belkhomin dollar makta doi za somni an semral le dona tichuan quarter final atanga tla ram pali ten dollar makta doi som pakwa theu dongin belkhomin dollar makta doi som sari paruk atlinga semi final atanga tla te sum chu ti za chu kan peyang ti ero om talovin achan chu pathumna le palina anzon don wanga niya semi final atlom ram pahni ten pathumna ni anin chu don ani tichuan Kumin World Cup a hian palina in dollar makta doi somni pasari an donganga pathumna in dollar makta doi somni pakwa dong donin final lut ram pahnia atlom zokin dollar makta doi somthum pathum an donganga champion team eroin dollar makta doi somnga an dong dona dollar makta doi somnga hi he thubo seilai hi chuan India puisain cheng vaibel chhezali somsari pali noi somsari panga sing ni sanga ani mimal choimoina an sem turte hi soikai le ta ila kumina hian golkhung tamber choimoina an sem le dona chu golden boot kan ti thin kha niya in elna an nei chunga golkhung tamber hnena an hlan don ani golden glove choimoina po an sem dona hei hi goalkeeper thabera thlan hnena an hlan don golden ball po an sem le dona golden ball hi chu in elna nei chunga player thabera thlan hnena an hlan don ani hei ba ka hian FIFA young player award an sem don boka hei hi player no panglam kumsomni pakhat chin hnuailam che thaber hnena an hlan don ani FIFA fair play trophy po an sem dona he choimoina dong thei tur hi chuan group stage paltlang ngei angai thunga group stage paltlang loram hnena hlan thei ni lovin knockout round in hlangkai team zinga discipline nei thaber hnena an hlan don ani India rama chuan FIFA World Cup sangni somni paruk hi Z News in an chan dona wangin Z News a live in kan en thei don ani application le website lama te po live in en thei tur ania heta hian application a chuan Z5 app kha an live na tur ni in tarlan ania India rama hian hun engemaw chen kha tuin nge live in pechuak don ti hi achiang lova ma se tun hnaya Z News lam nen hian inremna neiin anni hian Kumin World Cup hi India rama live a pechuak turin an changta ani an pek chhuana tur chanela an tarlan chu Z News noya hian Unite 8 Sports 1 a an peyanga heta hian English commentary a om dona hei ba ka hian Unite 8 Sports 1 HD a an pe don boka Unite 8 Sports 2 a Hindi commentary in an pe chuakanga hei ba ka hian Unite 8 Sports 2 HD a an pe chuak don bok ani ole khatichin kha tuntuma Kumina FIFA World Cup khel tur chungchang kan soizaw theina chu nivele phot sela minol puina kan hriat turatana thania kan ngaite dap khomin kan soizawani ti kan hredon nia